viongozi wetu. Mweri-ini wa gatandatu mwaka uyu Muingi ni watafanyire mururungano ukenda gucokio kwa migunda ya muingi itura-ini riri Mugutha iria kuringana nayo iragayanagio na gucoka kwendio ni kambuni ya uigithia wa migunda ya Nyakinywa. Indi kuri muingi guku muthenya uyu uguturori wa kiririkano miturire-ini yao thutha wa kambuni ya Nyakinywa kuheana title deed cia migunda 27 ya muingi mwena uyu guku makiuga migunda iri tari rahuthirwo ni gukorwo igiakwo ceceni cia borithi na niguo kugacirithia ugitiri mwena uyu. Leo naenda kulala kwangu lakini tulikuwa kama waku kutoka Ulaya tukaingia hapa kwa makosa. Leo natoseka kabisa. Muikariri giti wa kambuni ya uigithia ya Nyakinywa Nduta wa Ndirango augite muingi niguo fatie gukorwo kihuthira migunda eno na kuhinyiriria yaheanitwo kuri atumia ahinyiririku ni president wa mbere Jomo Kenyatta. No riu guko mugunda uyu ndamwira wikiru mina twaguragira ciana citu na ciana citu itingigirio gwakwo ni mundu uria raima Nyeri uria ungi akoima Mombasa uria ngokaima Gitari akinya guku arenda gwaka iria ya kuria iguru. Mwena-ini wao muingi ni worotete aigithia a kambuni itiganite aria makoretwo makimahinyiriria na kumagiriria gwaka nyumba cia gukomborithia guku MCA wa itura riri John Wokafi agikomithia giko giki na kuga hari bata wa muingi kuheo wiathi wa gwaka nyumba ciao. Hata ukiwa na nyumba ya kukomboriza anakuja kuwafukuza kwa sababu ile wanakuta mkombori anamwambia usimwage maji hapo na ni kwako ije. Wote karibu apige kuona hivyo si mkombori anaenda. Watu wanasema hii barabara wafunge waweke gate. Sijui waweke gate namna gani, petrol station ama ni nini. Hiyo maneno muambie hawa watu wachane naye. Hapa vile huyu Chialede ameongea ni hivyo na nimemsupport. County Commissioner wa Kiambu Wilson Wanyanga uria wamukirire marua macio handu-ini ha ministry ya migunda augite migunda no nekuguna muingi na njira nene makiria hari uthii wa na mbere undu umwe na kugacirithia ugitiri mwena uyu. Manake zile kampuni ambazo zilizosurrender public utilities those days hizo councils zilikaa wakagawana na maneno yakaisha. So ni vizuri hawako surrender that time. Ni vizuri wana surrender wakati huu when those kind of things are not possible. Handu-ini ha Kameme TV letora kwa ni Wambui wa Maina.